Uvaženi ljubitelji bodybuildinga i fitnessa, pred vama je novo izdanje emisije Koloseum. Ovog puta predstavit ćemo aktualnog prvaka Crne Gore u bodybuildingu i čovjeka koji je do sada već ostvario neke vrijedne uspjehe u međunarodnim okvirima. U nastavku emisije razgovarat ćemo o treningu i nekim veoma važnim aspektima kada je to u pitanju, ali prije svega pogledajte biografiju jedne od živih legendi svjetskog bodybuildinga. Dobrodošli u Koloseum. Flex Willer, čovjek koji zauzima veoma važno mjesto u svijetu bodybuildinga i to na planetarnom nivou. Takmičar čija građa je bila impresivna i za svako poštovanje, ostvaruje mnoštvo zapaženih uspjeha, ali ipak nikada nije osvojio najveću krunu u ovom sportu i postao Mr. Olimpija. Na pomenutom takmičenju njegov najbolji rezultat je drugo mjesto i to 3 puta tokom 90-ih. Kenneth Flex Willer, američki profesionalni bodybuilder, rođen je 23. avgusta 1965. godine u Kaliforniji. Na vrhuncu forme imao je oko 110 kg na 175 cm visine. Poznat je i po nadimku Kralj simetrije, što dovoljno govori o njegovoj građi i formi koju je znao postići. Među najvećim Willerovim uspjesima je titula četvorostrukog šampiona Arnold Classica, što je u to vrijeme bio rekord, kao i petostrukog osvajača Ironmana. Pritom, tu su još mnoga Grand Prix takmičenja na kojima je osvajao najsjajnija odličja. I sam Arnold Schwarzenegger Flexa je opisao kao jednog od najboljih bodybuildera koje je vidio u svom životu, dok je Ronnie Coleman izjavio da je Willer najbolji takmičar sa kojim je bio na bini. Junak naše priče, debiju u profesionalnoj konkurenciji imao je početkom 90-ih na Ironman Pro Invitationalu. 4 šampionska naslova na Arnold Classicu osvojio je u periodu od 1993. do 2000. godine. Nažalost, djetinjstvo nije bilo baš kako je želio, imao je raznih problema tokom odrastanja, ali ubrzo shvatio je da mu sport može pomoći da sebe prikaže u najboljem mogućem svjetlu. Počeo se baviti borilačkim sportovima, pa klasičnim dizanjem tegova, da bi se potom fokusirao na bodybuilding još u tinejdžerskim godinama. Nakon što je izvjesno vrijeme radio u policiji, Willer je odlučio u potpunosti da se posveti bodybuildingu sa ciljem da postane profesionalac. Mnogi su Flexa doživljavali kao arogantnog i nadobudnog čovjeka, međutim sve te osobine bile su samo posljedica ne baš srećnog djetinjstva. Kroz težak period, Amerikanac je morao da prođe i 1994. godine, kada je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Los Angelesu, koja ga je mogla učiniti doživotno paralizovanim. Taj događaj Willera je ponovo bacio u depresiju, iz koje je na kraju uspio da se izvuče, međutim to nije bilo sve. Ubrzo otkriveno mu je teško oboljenje bubrega, no ni toga nije slomilo pošto je nastavio da se takmiči sve do 2003. Gotovo deceniju i po kasnije, Willer se ponovo pojavio na Mr. Olimpiji u kategoriji Classic Physique i zauzeo 15. mjesto. Nakon što je stavio tačku na bodybuilding karijeru, Flex se posvetio svojoj velikoj ljubavi, borilačkim vještinama, tačnije Kemp Kwon Do, to jest varijaciji koja podrazumijeva Kempo, Taekwondo i Aikido. Pomenimo i da mu je početkom 2000-ih urađena transplantacija bubrega. Na kraju, vrijedi istaći da je Willer primjer kako se i pored brojnih problema čovjek može izdići iznad svega i izaći kao pobjednik. I pored toga što je njegov život bio protkan raznim izazovima i nedaćama, Flex je uspio, iako se nekada sve činilo praktično nemogućim. Samim tim, često ističe da ako je on mogao uspjeti u takvim okolnostima, onda definitivno svako može. Aktualni šampion Crne Gore u bodybuildingu i osvajač više odličja na međunarodnoj sceni, Marko Kaluđerović, iako se čeličnim sportom bavi gotovo 2 decenije, u takmičarske vode uplovio je nedavno i odmah krenuo sa uspjesima pod nadzorom našeg poznatog takmičara i trenera Aleksandra Saše Rakočevića.
Cetinjanin, rođen 13. jula 1983. godine, po struci je kuvar, zanima se i pčelarstvom, međutim prema bodybuildingu gaji posebnu ljubav. Evo i kako je sve počelo. Dugo već treniram, pa sigurno ima 20 godina, ali to je sve rekreativno. To je nešto potpuno različito od toga takmičarskog dijela bodybuildinga. Na nagovor mojega trenera Saše, s obzirom da sam imao stalno sam dosta fino izgledao, neku genetiku imam, što je mnogo važno, dobar oblik tijela, tako da na njegov nagovor počeo sam da se spremam za takmičenje. On mi je vodio treninge, on mi je vodio ishranu i sve ono što treba, znači čitav taj trenerski dio posla i pripremio me, pa mislim dosta dobro, već mi je ovo bilo 5. 6. takmičenje sa dosta dobrim rezultatima. Zadnje, evo još je boja na mene, sad prije nekoliko dana završeno, dobio sam srebrnu medalju, 2. mjesto na trofeji Čačka i tako. Našeg sagovornika, čiji uzor je legendarni Frank Zane, pitali smo i u kakvom sjećanju mu je ostalo prvo takmičenje, koje naravno uvijek zauzima posebno mjesto, ali i koje uspjehe je ostvario do sada. Nisam sad neku tremu ima ili nešto, dosta dobro sam bio spreman, bio sam siguran u sebe, nisam mislio da ću donijeti odmah zlato taj prvi put, mislio sam rekao doći s nekim odličjem, ali ne sigurno sa zlatom, jer bili su dosta jaki takmičari. U moju kategoriju do 90 kila bodybuilding to je bio trofej Čačka, trofej grada Čačka, 11. po redu, sad ovo 12. što je završen prije nekoga dana. U mojoj kategoriji nastupili su dosta baš jakih takmičara koje izuzetno cijenim. Nenad Krušedovac Kruška koji je vrhunski, sjajni takmičar, Miloš Stojanović koji je osvojio pro kartu u Classic Bodybuilding malo prije ovoga nastupa i nastupao sam sa njima, između ostalih bilo je tu još nekih takmičara i dobio sam prvo mjesto, dobio sam zlato. To je malo bio kao podsticaj za dalje, već iste godine u Knjaževac je bio prvi balkanski kup, gdje sam također osvojio zlato i sad ove godine već 3. 4. takmičenje. Šampion sam državni, isto zlato sam osvojio, poslije toga je bilo Diamond Cup, to je izuzetno jako već na svjetskom nivou takmičenje, baš jedno iskustvo nezaboravno, tu sam srebro osvojio, ali mislim da je po mojemu značajnije od svih ovih takmičenja do sad, jer baš je i organizovano i to je već takmičenje na višem nivou. I sad zadnje ovo je bilo Čačak, trofej Čačka, 12. po redu, 2. mjesto sam osvojio u kategoriji do 90 kg. Srebro na izuzetno jakom Diamond Cupu Markov je najdraži uspjeh, međutim ostaje žal. Zlato je bilo blizu, no splet okolnosti učinio je svoje. Moja kategorija je od 80 do 90 kg bodybuilding. S obzirom da su se dijelile pro karte, nije bio dovoljan broj takmičara u kategoriji da bi mogla pro karta da se podijeli. Tako da su kategorije malo korigovane, ne na 95 nego na 90 nego na 95 kila, znači podignute. Sa mnom ja na mjerenje sam imao 87, a sa mnom je bio momak iz Bugarske koji je dobio prvo mjesto, on je imao 94,700. Velika razlika koja se viđala na binu, normalno. Jeste je bio malo zaliveniji od mene, ali i ogromno, normalno, na binu se ta razlika u kilažu viđala. On je dobio prvo mjesto, ja sam dobio drugo. Ali baš su nijanse odlučivali između mene i Tunižanina koji je bio 3. mjesto, jer svi su momci bili spremni, to je već takmičenje baš ozbiljnog nivoa, oni su svi bili spremni maksimalno, tako da su to same nijanse koje odlučuju ta nekoga mjesta. Kaluđerović je svjestan svojih prednosti, ali i mana. Kao glavne adute navodi ruke i ramena, dok bi više trebalo da radi na nogama, pogotovo kada je o detaljima riječ. To mi je prvo pitanje što pitam sudije pošto završimo sa takmičenjem. Mada i moj trener to svaki put mi kaže, to znači njegovo mišljenje cijenim najviše od svih, jel tako? Jer uz njegovu pomoć i došao sam do ovoga, sam ne bih mogao ništa jer potpuno je to nešto različito. Trening i takmičarske pripreme, to nema veze sa jedno s drugim. Samo što se to ti tegovi, što se ja, drugo, to je sve različito. Genetski imam najjače u tijelo ruke i ramena. Biceps imam nevjerojatno genetski dobar, znači postoji dugačka glava, postoji mene baš izražen maksimalno, što kaže moj trener, švarcenegerski biceps, i najjače su mi ruke i ramena. A najslabija partija su mi možda noge. Noge su mi izuzetno masivne, ali zbog mojega posla ja sam stalno kuvar sam inače po struci, tako
pošto sam stalno na noge, velika količina krvi slazi mi u noge, ne odmaraju mi dovoljno dobro, tako da separacija nije dovoljno duboka na njih. Znači, jesu separisane, ali ne dovoljno duboka separacija, onako kako bi trebala da bude. Gledajući samo noge, da ne gledam gornji dio tijela, one su odlične, ali sad gornji dio tijela koji je nevjerojatno izdefinisan, separisane su mi mišići veliki i onda to već razlika se vidi kad se gleda cjelokupno tijelo. Pozing u bodybuildingu izuzetno je važan i zahtjevan i na taj segment svakako treba obratiti posebnu pažnju kako bi izvukli maksimum i sebe predstavili u najboljem mogućem svjetlu. Treba imati na umu da sitnice čine veliku razliku. Postoje te cake koje normalno svi gledamo da iskoristimo. Da li su sudije ispod nas, da li treba tijelo malo da navijemo u odnosu na sudije da nas bolje vide, s obzirom da ne gledaju pod pravim uglom, nego kosičke, malo tijelo izvrnemo, da oni to... Sve su to neke cake koje vremenom normalno, ja slušam što mi trener da savjet i to, jer opet ja sam novi, da rečem, u tome, nemam nekakve godine iskustva, iako imam dosta dobre rezultate, tako da taj pozing je dosta naporan, pa sigurno lakše mi pane čitav trening od sat i pol vremena nego to 5 minuta pozing, jer čitavo tijelo treba da je zategnuto, nije to samo kad se pokažuju ruke i bicepsi, nije to samo da se zategnuti ruke i bicepsi. Noge treba da su jednako zategnuti čitavo tijelo kao i ruke. Znači, nema ni sekund jedan da je tijelo opušteno. Bodybuilding podrazumijeva velika ulaganja i odricanja, pogotovo ukoliko imate takmičarske ambicije. Potrebna je ogromna posvećenost bez kompromisa. Ovo je težak sport koji pružamo mnogo mi kao takmičari dajemo, a koji pruža nama jako malo, jer većina, to je samo finansira se, nema neke pomoći, liše Bodybuilding saveza čiji sam član, koji je nekoga zadnje puta platio mi kotizaciju i put kao član saveza. I normalno, nesebična pomoć mojega trenera koji mi pomogao i sa teretanom, i sa suplementima, i sa planom ishrane, i sa vođenjem komplet treninga, bez čije pomoći stvarno ne bih mogao, jer ja treniram dugo, rekao sam vam već 20 godina, ali to nema veze s onim pripremama koje treba da se rade pred takmičenjem. Znači, to je potpuno jedan drugčiji trening, drugčiji način ishrane, bez nekih velikih težina, sa dosta ponavljanja, sa zadržavanjima, to je već baš nauka, neka što, evo kažem, treniram dugo, ali sigurno sam se više popravio u zadnjih, da rečem, godinu dana od kad me on trenira, nego možda 10 godina prije toga. Razgovor o bodybuildingu podrazumijeva se prosto mora obuhvatiti i ishranu, ključnu kariku u cjelokupnom procesu. Kaluđerovića smo pitali koliko mu pomaže to što je kuvar po struci. S obzirom s poslom koji se bavim, kuvar sam, znam što je dobra hrana i bilo pripremam li se za takmičenje ili ne pripremam, volim stalno da se hranim dobro. Znači, ne mora to biti ni biftek, ni ramstek, ali mora biti kvalitetna hrana. Volim domaću hranu, znači, sad evo svjedoci smo, meso, to je sve puno ovih, znači, da ne pričam sad, da ne ulazim u nekakve detalje, tako da volim lijepo da se hranim, bez obzira spremam li se ili ne spremam. Nije sam ljubitelj slatkoga, nije da se, to ima taj dan nedjelja na koji sam sebe, ali me ne vuče mnogo organizam da uzimam to slatko, tako da što se ishrane tiče, pa dosta dobro podnosim, s obzirom kažem da se hranim uopšte tako. Ja volim više, na primjer, kuvanu piletinu ili kuvanu ribu, nego prženu iz roštilja ili nije to da moram da jedem, a to za pripreme normalno najbolje tako da se hrani. Sad, u ovo vrijeme priprema unio bih mnogo više i ubačio bih više drugih stvari. Znači, hidrati se smanjuju na minimum, to je najteže. Najteže znači to pražnjenje s hidratima. Proteine pa unosim, ali hidrate kad ih smanjimo na minimum, znači to je oriza minimalno, krompira, ono što ja volim i što bih povećao na više. Ako ne unosimo sad mnogo slatkog kao što unosim ja, na primjer, za Diamond Cup praznio sam se duže nego obično, praznio sam se 3 nedjelje, znači 3 nedjelje to je bilo i s hidratima i sa slatkim i sa svim. I ima jedan slučaj, spremao sam nešto slatko, neke kolače, ne znam ni što je bilo, i sad nije sam unosio toliko vremena slatkoga i samo sam htio malo da probam na vrh jezika. Ja sad posle kad sam pričao, ali nije to ništa čudno.
bez suzdržavanja, nisam mogao da se suzdržim, pa mislim popleh odjednom sam, i svjestan nisam bio što sam napravio dok sam završio i onda ne mogu da vjerujem da sam ja koji vodim nekakvi spartanski način života, ono nije da baš sam sebe maksimalno korigujem, da sam, ali to je baš to pražnjenje kad više nemam nekih granica, ono da rečem tako. Psihički je teško, izuzetno teško. Psihički i finansijski normalno, finansijski već to da ne pominjem. A što se tiče ovako hrane, koja ti je omiljeni obrok, šta voliš ako da jedeš u tom periodu kada se spremaš za neko takmičenje? Postoji neka hrana koja ti je jako posebno draga, pošto svima brzo dosadi? Svima brzo dosadi, mene na primjer ne bi dosadila nikad riba. Ribu volim i kuvanu ribu volim, tako da to ne dosadi mi baš. To bih mogao jesti, stalno. Ribu, piletinu nisam baš neki ljubitelj te piletine, ali za ribu mogao bih, što znači najbolje, kuvana riba, kuvana piletina, normalno ravnsta crvena mesa, to je već, mogao bih to non stop, ali već za to malo dublji novčanik treba. Sad ovako, recimo što se tiče hrane, generalno, ti si kuvar, dakle, i spremaš mnogo hrane. Ima danas sigurno kada spremaš nešto što možda voliš, a ne smiješ da jedeš i slično. Kako se nosiš sa tim situacijama? To je teško. Ima dosta dana da spremim ono što volim, a da ne mogu da ga probam. To su ti psihički, tu već treba sebe čovjek da ograniči. Kad hoću da jedem ono što hoću, a ja pređem na neku kuvanu piletinu koja je suva, znate sami, pogotovo pileća prsa, to je već teško. Ali to je taj način, to je to što sam mora. Kad sam počeo, davno je to bilo da se bavim kuvarstvom i radio sam privatno, stariji moje kolege, primijetio sam slabo da jedu leb. Primjer, lebe slabo da jedu. Ja sam se baš čudio jer normalno uzmem i onda ne mogu da jedem od samih tih mirisa, zasitim se i uzmem fetu lebe i fetu možda nečega drugog. I on mi kaže, priđe, pa ti kaže, bolje da uzmeš dva parčeta mesa nego fetu lebe i parče mesa. Znači, ako pojedeš dva parčeta mesa umjesto lebe. Malo kad razmislim, istina živa. I onda sam bio potpuno, pa da rečem potpuno, taj leb smanjio na minimum, što mi je kasnije normalno, kad sam počeo da treniram, pomoglo, jer hidrate smanjim i hleb, na primjer, izbačim iz ishrane, ubačim rižine, galete ili nešto što mi više odgovara i korigujem hranu. Oblast koja čini važan dio Markovog života je i pčelarstvo. Kako je vrijeme odmicalo, pomenuti posao postajao je sve obimniji i zahtjevniji. Bio je hobi nekad kada je bilo na jednu košnicu ili dvije, ali sad na 80 i nešto košnica, a više nije hobi, to je fabrika i to je unosno i to je već baš posao koji zahtijeva puno pažnje i truda. Jer teško da bih mogao i sam išto kod toga činje da mi moji ne pomažu, to je baš fabrika, da rečem tako. Pa što znam, to je dosta unosan posao, ali normalno ima i koristi jer bio bih lud kad bi to održao tako da nemam neke koristi od toga, tako? Tako da teško je spojiti sve. I posao s kojim se ja bavim, i trening, i pčelarenje, baš fali mi ponekad vremena, baš mi fali dosta vremena. Kaluđerović naglašava da je zdravlje na prvom mjestu i da za sada nije imao ni jednu povredu, čemu naravno podjednako doprinose pravilan trening, ishrana, suplementacija i odmor. Iskoristili smo priliku da pitamo Marka i da li namjerava da se posveti trenerskom poslu. Kad sam postavio prvi put šef kuhinje, bio sam odličan kuvar i postavili smo me za šefa kuhinje, malo sam se pogubio i dolazi mi stari direktor i kaže: ako si dobar kuvar ne znači da si dobar šef kuhinje. Ako sam dobar takmičar ne znači da ću biti dobar trener. I obrnuto. Za trenera malo treba više iskustva. Mogu biti dobar takmičar, ali sad slušam što mi trener kaže i sad mi je novina dosta toga što mi kaže, tako da ne bih sam sebe stavljao u neke vode gdje nisam siguran. Uzeti nekoga da spremam i normalno uzeti novčanu nadoknadu za to već treba malo da sam siguran i da znam ono što radim. Naš gost namjerava da se i dalje bavi takmičarskim bodybuildingom, no prije toga želi da se dobro odmori i napuni baterije uoči novih izazova. Za kraj, Marko nam je izdvojio i jednu zanimljivu anegdotu sa takmičenja. Saša se takmiči tada isto sa mnom, on je Masters kategorija bio i on je bio ispred mene i ja normalno dođem, ali sam bio u neku majicu, čini mi se, dugih rukava i da mu pomognem da stavi boju, da stavi i ja mu pomažem, sad niko me ne primjećuje uopšte da sam tu.
i ovi takmičari drugi koji trebaju da izađu sa mnom, oni se spremaju, zagrijavaju, ma niko mi ne vidi, uopšte misli da sam neko došao samo da mu pomognem. Veli, Saša, ajde sad ti da staviš boju, neka ti se suši, veli, boja na tebe dok ja završim. Ja skidam majicu, jedan put, samo se okreću, prelazi jedan, no koju si ti kategoriju? Umoj, je moguće da toliko kila imaš i tako ono, i već ono, bile su to upoznavanja tada, već posle toga smo se mi znali. Bodybuilding često se opisuje i kao umjetnost. Umjetnost oblikovanja tijela. Uz adekvatnu ishranu i odmor, trening sa opterećenjem čini jedan od ključnih faktora. Međutim, da li ste se ikada zapitali da li zaista trenirate pravilno i shodno vašem cilju? Razmislite. I ne zaboravite riječi osmostrukog Mr. Olimpije, Leea Haneyja. Mišić treba stimulisati, ne uništiti. Krećemo od najčešćih grešaka. Grešaka uvijek ima puno. Znači, šta danas ljudi rade? Osobito djeca, početnici. Znači, ravni su kao daska, touchscreen, nema ništa na njega, on gleda vježbe na YouTube i onda počne da radi neke izolirajuće vježbe za oblikovanje mišića, šta će da oblikuje kad nema ništa, razumiješ? Onda drugo, treninzi traju nedogled, treniraju po nekoliko sati, naravno da ne može da ima efekta. Znači, što je osnovno? Za svaku mišićnu partiju uraditi po nekolike osnovne vježbe i to je kraj treninga, nemamo ništa da gubimo tu vrijeme. Pođemo kući, najedemo se i rastemo koji iz vode, bre. I to je sva filozofija. A ne da mi uzmemo, mlatimo, dođe radi za grudi kroz kabal. I šta, on uzme to, mlati nešto bez veze, strašan je trening uradio, a u stvari nije postigao ništa. Znači, baš kad sam rekao grudi, u toj situaciji treba reći osnovne vježbe. Znači, bench press, ravni, kosi, propadanje na razboj i to je to, ubačiti malo izolacijnu vježbu, to je razvlačenje sa bučicama. Ništa drugo u startu. To samo po nekoliko serija, to je kraj treninga. Ljudi misle ako rade 34 serije da je to strašno trening. Fora je napraviti 10-11 serija do 12, ali pravih serija gdje će mišić da dođe jednostavno do eksplozije. I mišić se radi dok osjećamo pumpu. Kad više ne osjećamo pumpu, nema što više da radimo. Mi radimo dalje, a on nema više gdje. To je to. U startu, kad me neko pita, ja uvijek volim da ljudi rade više mišićnih partija na jednom treningu. Kako ulazi u trening, onda lagano razdvajati mišićne partije, raditi jednu veću, jednu manju. Naravno, u startu može se raditi cijelo tijelo. Čak neki bilderi konstantno rade cijelo tijelo na trening, što je mnogo dobro, ali ne po 50 serija, urade po 3-4, ako doradi se 6 puta nedeljno, onda po 3-4 serije od jednog mišića sasvim dovoljno, puta 6 dana, to je 24 serije. S tim što je mišić konstantno aktivan i stalno će rasti. Ako mi radimo svaki dan po 20 serija, haj mi ga zbog. Slobodni tegovi ili mašine, šta je bolje? Jedno ili drugo ili kombinacija? Treba kombinovati, ali ja sam pobornik da su bolje mašine. Naravno, zavisi gdje vježbate, u kakvim uslovima i kakve su te mašine. Ako je mašina ima izolacijni pokret, vi ne možete pogriješiti. Recimo, na primjer, ako uzmemo, evo sad ćemo pokazati, demonstrirat ćemo, ako uzmemo neko da radi bench press, vježba za grudi. Osnovna vježba za grudi, grudi, ramena, triceps. Ako stavimo neku težinu koju ćemo da uradimo, na primjer, 10-12 ponavljanja, nama će prvo u toj situaciji da otkažu ramena. Ako radimo to na mašini, nama će prvo da otkažu grudi. Da. Znači, poenta je da mašinom možemo bolje da kontrahujemo taj mišić jer nas sama vodi do te kontrakcije mišića. Dok na bench press ravnomjerno se radi. Važno je i dobro procijeniti kilažu koja nam odgovara i kojom ćemo mišić maksimalno stimulisati. Broj ponavljanja u seriji trebalo bi da se kreće oko 10, odnosno da prilikom 10. eventualno 11. ponavljanja dođe do takozvanog otkaza. Suština svega je u konekciji uma i mišića. Malo izgleda smiješno, ali ja svakome kažem zažmuri malo. Uđi u taj, ako radimo grudi ili biceps ili uđi u taj mišić mislima i samo neka on diže tu težinu. Kad završimo pokret, nemoj da bačimo taj tek nazad, da ga bacimo ili bačimo ga, nego ga lagano spuštimo sa osjećanjem taj mišić da spušta tek, a ne da nam tek slobodno pada. Zato su ta negativna ponavljanja po mome mnogo važnija nego pozitivna. A i ono mora da bude sa
vezom uma i mišića. Nutritivno bogata hrana i pre-workout suplementi pomoći će da prokrvljenost bude dobra, treninzi produktivni i na željenom nivou. Neko uzme kreatin, neko uzme pola sata prije treninga neki protein. I to nije greška, neko veli čuš protein prije treninga. Znači pola sata prije treninga slobodno možemo da uzmemo protein. Možemo da uzmemo neki azotni reaktor koji će da nas malo počerat bolje radimo i da nam izazove malo veću pumpu, arginin, beta-alanin, kreatin. Ono što bi trebalo da praktikujete poslije svakog treninga jeste posing, sa akcentom na mišiće koje ste radili tog dana. Tako ćete biti sigurni da tijelo stimulišete na svaki način, maksimalno i kako treba. Posing igra veliku ulogu. To je dodatni trening. Evo, recimo kad uzmete da pozirate pa se umorite tamo kao na treninga. Naravno, ako doradimo te poze pravilno i ako zadržimo još svaku po 10-15 sekundi kao na takmičenje, da bi se spremali. Mi uglavnom bodybuilderi pre samo takmičenju bačamo to. Poziv. Najbolje ga raditi ujutro, recimo ako ustanemo iz kreveta na prazan stomak, a inače se postiže i dodatni oblik mišića. A samim s tim poziranjem možemo i da napumpamo mišić kao da smo odradili trening. Poslije teorije, vrijeme je i za praksu. Rakočević je uz pomoć Marka Kaluđerovića demonstrirao kako bi trebalo da se treniraju grudi i na koji način možete najbolje da ih pogodite. Pažljivo pratite i naravno primijenite već na sljedećem treningu. Šta je osnovna poenta? Uvijek lakat treba da prati šipku, da li je to na benču sa ravnom, da li je to na spravom. Znači nije slučajno na mašini napravljeno pod uglom ili je pravo ili je malo zakošeno ili s ove strane ili s ove strane. Napravljeno je da bismo to radili. Znači odavde, tu, pritisnemo dlanom, od ozgu, lakat će ići u taj položaj. Kad spuštimo dolje grudi, idemo polako gurajmo, utegnemo grudi i vidimo to tačno da ide kako se puba, da idemo lagano dolje, to polako spuštamo te s osjećajem, guramo iz grudi, tu napravimo kontrakciju i tu zadržimo tek. Nije bitno da li ćemo mi ruke da ostavimo u taj položaj ili ćemo da ih ispravimo. Ako ih ispravimo do kraja, više ćemo tek da prebačimo, da opteretimo rame. Cilj nam je samo grudi. Idemo maće, polako spuštimo, polako. U donji položaj ćemo malo zadržati, polako guramo, do tu, još malo, tu zategnemo grudi, to je to. Znači u tom položaju zadržimo malo, da bi osjetili tu, a ne da smo tu došli da ga spuštimo naglo. Zategnemo mišić i polako spuštamo dolje, idemo lagano dolje. Otprilike, tek uvijek spuštamo nekolike sekunde, 2, 3, 4, sa osjećajem, a guramo ga 1 do 2 sekunde. U gornji položaj, blago zadržimo i ponovo idemo lagano dolje. Sad ću vam pokazati ponovo, samo malo drugčije izvođenje vježbe. Ovo će, jednostavno imat ćete osjećaj kao da vam je neko stavio, ako radimo ovako kako ću ja objasniti, kao da vam je neko stavio, šta kažem, žar na grudi, tako dolazi do pečenja grudnog mišića. Spreman? Evo, uzet ćemo ponovo tek. Isti položaj. Probat ćemo da ga guramo 8 do 10 sekundi. Znači kao usporeni snimak, kreni malo. Ide, to. Lagano, lagano, guraj. Tu zadržimo. Sad ćemo da izvemo 3 puta brz pokret, to. Idemo. 1, 2, 3 zadržimo, spuštimo te i nastavimo ponovno, idemo lagano. Polako, polako, zadrži, idemo 3. Op, 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 spušti, idemo lagano, polako, polako, stani, idemo, op, to. Dobro. Treću varijantu ćemo pokušati ponovo iste vježbe. Znači možete da probate na razne načine. Samo nemojte da uzmete da radite tegom trta vrta, da ne osjetite nešto. Znači, sad ćemo da uzmemo teg. Idemo nakon. Idemo, znači, umjerenom intenzitetom spuštamo i polako zategnemo. To. I tako ćemo raditi 8 ponavljanja. Idemo. I 1.
svaki put znači naglasimo kontrakciju. Idemo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zadrži. Sad ćemo da spuštimo tek samo 10 centimetara i da radimo samo zaključavanje. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spuštit ćemo do kraja. I idemo, samo ćemo sad da dižemo to. Već mu se po faci vidi da je to. I idemo par puta do kraja. Probajmo. To. Dobro. Malo možda razvrneš majicu. Evo šta smo postigli sa 2-3 serije. Znači, nije nepravilno kad mi gledamo nekog, kad ljudi gledaju na YouTube treninge nekog profesionalca i onda oni dođu u teretanu to da rade. Drugče ja to vidim nego neko drugi. Ja tačno u tom njegovom parcijalnom ponavljanju vidim da on radi iz grudi. Drugi ljudi to gledaju da je to tap i pođu u teretanu, rade, on je to vidio na YouTube i ništa nije postigao. Takve treninge radi dosta jer parcijalna ponavljanja su najbolja, znači nije fora da mi dignemo tek gore, nego da zategnemo to. Znači nama je cilj da utegnemo grudi. Da, znači opteretimo. Znači nije nepravilno mi da radimo to brzo, ali kad mi naučimo to sporo, da dođe do tog pumpanja, onda će nama to da uđe u glavu i da ostane i mi ćemo taj pokret moći brže da radimo, ali svaki put nećemo grešku napraviti da radimo to mehanički, nego svaki put to, znači možemo raditi brzo, to. Ali uvijek nastojimo tu, pri same kontrakcije mišića da zategnemo mišić i to će biti to. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Koloseum. Podsjećamo da sve emisije možete pronaći na našem portalu rtcg.me kao i na YouTube kanalu. Ponovo smo tu za 7 dana.